Statue of Unity hi Vanuya statue milim kisim la adinga alin pen a hi in Vanuya thilthupi kidang hola a agi chan na injong apangin ichi meter zale somgi lenia sang Sardar Patel lim kisim hi tuhin mizosin avet theina ding lampi abai mama ta na hi Statue of Unity hi Gujarat a Narmada district a Kevadia muna umahin Indian Prime Minister Narendra Modi dream project khat anahi in hi Ichimilim kisim lin ta hi mun kilometer sagi chana agamla namuna ko ninjong akimu phai na hi tuni video hi hichi Statue of Unity chungchang akisim na izat lut a ipichon athupi chum sa ham iti pha lega vet a pha a hoya kun be theide ham ti ho chomcha ena vet di hichi statue hi isaima bangwa chu Vanuya statue lin pen a hi na chungchuna Sardar Vallabhbhai Patel het jingna akisim hi Statue of Unity asandan hi America a Statue of Liberty sangin aleni in asang zone hi a statue sungahun achunglanga ki tol to na theiding amilim opchan leaf ni aumin hicha akona chu Sardar Sarovar Dam le amundang dang view ho hoita ta ho chu vet the hi Sardar Patel Memorial gavet na ding hin pa cha le tourist ho tuilama lamthla na ding hoita jong akigongin hichi statue hi huipi hatta nidan khat sunga kilometer zakhat le somgir a nungjo hojong dojo dinga ki sim ahin 6.5 magnitude a hat ling pi jong dojo dinga ki sim hi Statue of Unity hi ton sang som le sang sagi agi ahin asan lam hi keng phang se jong fit somgin in asang zoin akhut te ni chu fit zakhat le somli che in asangin amai chu fit som sagi chanin asaw zoin hi ahile tun hi chi statue ki sim na a sumlu zarga velewan Sardar Patel statue sim na hin India sum krol sangthum vel alurin la somli sungvel tabang ludin an semun pumpia asandan hi meter zala somge leni hichu fit zagu vel tabang a sang tin a hi America a Statue of Liberty wangkho kumnga sungjen lut a anaki sa hi H Statue of Unity hi China akon artisan mi zani vel to India a artisan mi zaget vel ki thu a anasemo hin imazo si aphat sa zo su theina ding in natong ding labor mi sangli le somsagi legum hin sifnia akilhain na anatongun a statue pumpi ahin brass kiti thi copper le zinc ki goma kisim ho ko ton sangni tabang akimangin thi dang ton som ngala sagile reinforcement bar ton sang som le sangi le zanga to cement ton sang som ni le sang ni le zanga lut in akisimin hi Krol sang ni le zathumle som thumle ni hi a statue sim na in alun in kror zagup hi ahong thlongding kum som langa sunga maintenance na adingin akisulun in hi ichimilim sunga hin library khat jong aumin hia chun Sardar Patel thu to kisaya kisun lekha bu ho mu thein aumin hi ichimilim sim na hin thi tons million asim akimangin abang chu mithlam ho koma kila jong azawin hi amilim sa na dinga hin thi aluile akimanglo farming ki bol namuna kimanglo ho chu India sung khu izat hamakun analaun Sardar Vallabhbhai Patel National Unity Trust kiti jong donation ading in ahin hongdaun hichi trust fund chun India sung pumpi mun chomchoma office mun somthumle gup in ahongun low ball mi ho akun thi luile akimanglo ho chu achop khom theina diwa abol hi amahon atu pi pen chu ahile low ball mi lak ngalam ho akun thi ho chu la khom ding ti ahin hichi campaign chu Statue of Unity campaign tinjong amin saun hi report abanga ki mudung zuin hichi thlathum sung campaign achun khumi mihim lakgu bala kun thi ahin tu don agom gomin thi tons sanga tabang anal khom zawun hi hichi milim sim na dinga na to chu Emerson and Improve company kiti te khuda mo pu na ki pin amilim chu kumso ta din zo theina ding in asunga chun thi a ki sim khum pi li jong asemun alim pumpi la a 85% hi copper thi a ki sim ngen hi Statue of Unity hi meter zala somgi leni a asan ta okilhonin Vanuya statue sangpenin apangtan meter zakhat le somgi leni zena asan na hi akidan na tiding ham ahilole adang sanga azat chum na khat jong hi ibanga sanga akisim na hi aji chum kha jong anein Statue of Unity hi mihim sandan sanga azat zakhat veito akibangi ti hi hechi mihim sandan kisai pa hi average a fit group ho kisai hin fit group chu metera isim tingle meter 1.82 vel a hi zawin hi
Hichi statue sanga linzo khat Chhatrapati Shivaji ki ti khat hi Mambaya Arabian Tuipilaya akisemin hichi chu Vanuya statue lin pen hong ki ti ding a hi hichi statue chu asanding dan chu meter zani le somlani apha ding Statue of Unity sanga meter som thuma sangjon alai ding a hi hichi statue sima zo su na ding a hin India sum krol sang thumle zugup le somli le thum vel tabang lut inte akitin Government akon report ki mudanin hichi Shivaji statue limlin ta hi 2021 acho josu hidin anasayun ahile hichi tabang chun anabol da on hinla akithin so zo lhagi zo in anachim latan hi tunia dinga Statue of Unity 2 is sewi chan choi tai bon savin stay safe and stay blessed